whakamaumahara. He muri aroha nā Mark Pirikahu. He nui ngā tūpuna ōku I takataka maira I te rāringa kuare o te Karauna. Nō te wiki nei haere a Mark Pirikahu mai te I ka Māui ki Rāpaki, ki te tuku mihi aroha ki ona tūpuna I mauheretia I te rā o te pāhua I te tau 1888 a I haria iho ki te waipounamu hei herehere. That's happening because the settlers are coming and the settlers need land. Rātou I tai tāurekareka mai ki koneki I mate ai. I mate ai I runga I ngā motu tapu o Ripapa o tamahua hoki. I kawea e te Karauna ngā tāngata Māori e kotahi rau ono te kau mai Parihaka ki te Motu o Rīpapa hei tāurekareka I roto I te tauranga o whakaraupō ki te kimi whenua pāmu. Mā Mark Pirikahu, ia e toro ana ki te Motu, I whai ia I tōna ke hononga ki Rāpaki. Toku kuia, ko ia te manihera. Ki tā ngā kōrero te hau kāinga o Ngāti Peke, nā rātou te pakaro rangatira, te haere ki Wainganui pō, te tiki atura I tō tātou nei mate, te wakaoki maira, kia tau ia rātou ki runga I ngā urupā o ngā uri o koneki. Our wahine was the ones that went over there and brought those two pāpakus back. While that was happening, our men were in the urupā digging those grave spots for our two pāpaku to be brought back and giving the mana of their burials that they needed to be acknowledged. Ko tā Isaac Whaihi o Ngāti Wheke, kua kaharongo te hapu I te hononga kia Taranaki. The interlinks of our whānaus marrying into Parihaka as well, which means that our whakapapa goes back to Taranaki as well. Ko te uri tēnei, te ngā kau, wakaiti I wakatau mai, ana me te kite atura I ngā tamariki mokopuna, nā rātou te āpōpō, o tino, nā rātou anōra te rā, te kite atu, te kitu haere ki runga I te mata o te whenua, me te taringa areare ki ngā reo I ere o te kāinga, me mātau hoki o Te Kāhui Maunga. Ko te whāinga mo te hapu nei, kia ako ai ngā mokopuna I nei hitori, kia kaua rātou e kaha whawhai ana ki te Karauna pēnā ki ngā tūpuna o mua. Ora kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.